Tātou tāpua I le atua. Tau whade ne atu rea li I whātasi māu. Ma ia tātou vivi I whātasi I lona suafa. Wa langa e a mio tonu. O na whakafonga mai ai leo lea li I. Wa ia lawe ai mai fo I a te I lātou ai o lātou puapua ngā uma. O le tatalo more ngā ngapa ia. Tātou ifo ma tatalo I le atua. Le atua tolu tasi pai ae, le atua le tamā, le alo ma le nganga pai ia. Wala fai mai lau ai ngā lotu, I whanunga le lei o lau asasa pai ia. Matalaia fai tatoa o lau malu tāpu ai. Ai uru fale malimi ngā o lau whanau wha atua tua. Sei whatau nu se tasi o wahengo lo mātou wola wha o ngā ina mō lau a fio. O le osi ngā taulanga e whawhetai alo alofa muti vale. Ai pangāre ali ie. E la ngona lavalo mātou mātitiva whale anganga. E afu ai ona mātou pūnau na wina lo wanganga pa ia. A fio mai e te tautou lua ina lo mātou le atotoa. Mai a ina o mātou loto tāpuai. Ina ia mana mama alia I lau whaafonga. Le tapu a inga a whaia nei. Mai o tuai mea umai le whaasirisiri I nauru lava vi inga e whaava vau. Suafa mamalo Yesu ke riso o mātu tatalo ai nei. Amene. Tātou vivi I le atua I le vi inga e tonu. Tonu le vi inga tātou te vivi atua I le atua.
Ma tātou sanga, te talo le whaafetai, whaato e senga, ma moli ni so tātou manao i le atua. Tātou wifo ma te talo i le atua. Le atua pa i ae, le atua e mamalu, le atua e aule mana silisile se umalava, o le atua pule au au, le atua sai le amatanga, o le aso mai e lua, o le atua foa ma le mata isau o mea umalava i le langi, ma le lalo langi, o le ali i le atua o le alofa fua ma le alofa muti vale. Lo alofa lea ua moli mauina le neitai au fau, o le aso na e whaapaina ma whaasaina mo la ua fio, ma ua whai maaso le osi ngā taulanga whai tele alau whanau whaatuatua. I lea whata whai taulanga, ma lea whata whai taulanga se isula lo alofa tele. Whaafetai au me alofa o le ola. O lo mātou ma alosi whaafowina. Whaapea aso e wha o popoina. Mātou wha manu i la ua fio. O na olo manu ia lo mātou a inga lotu nei. Mai lava i lau au na whaife auto e ina le whale tua ma le a inga. O au na ngā lurua i whaife au. A o au wha uina. O au whasoasoani ma o lātou whale tua. O ta māmati nā mātutua. A inga lotu taito tasi. O le mālosi o le nuu se ia o lava i whanau. Mālo a fua i lau a maua. I lau pule whaale soifua. A wae ui whaalawe lawe tutupu le soifua ma le ola. O wha mai ese. E o lava i le malanga le mariu ma le oti. E whanga e tia o mātou loto. A wae talitonu le whaatuatua. Ono tātou o iai whaatasi malawa fio i taimi whaingata. I vi ia ele ali ie. Ono awa noa ua tāpena ina. Wa mātou whai tāpua inga whaatasi ai malo mātou a inga lotu nei. E olo pōne whala maula le ula. Hao whenga iai malea o tau wina i te tono mālua. Whawhetai wa whaatau nuina i le manuia fuanga. O ngā luenga ma o ngā sala vasi mata ape i airo unu i le nāwa i asusa. E wha manu i lau suafa. I lau wha oloina o i mātou i so se ala. O ngā lava le tau sia ina o le ola i le tino. E tamau a inga. O mawhai ai o na wha atino wha moe ngā le tangata lava ia. Wha whetai o no New Zealand nei. Wa matou au mau mati ai a inga ma whanau. Ati ai fo i lau tala le lei. Whane ene ina la ua fio. I le poto ma le mawhau. O tā leni ma ngā waa ua whaatofu sia ma whao ngā ina i ai o mātou whaatau waa. Wa mau ngā lue ngā o nā lau pule whaasoa. Whai lea ma whisosoa ni tele na i o mātou a inga. Nuu malau e kāle sia. Whawhetai o lo manuia sa moa. O na lau whanua le wani monimo malo na ngā taifale. O ana ati nae. Whaatasi maana wha moenga. E vi ia lau taita inga whale anganga i o na taita i whale malo. Whale kalesia. Taita i o nuu maa inga. Mātou wha manu i la wafio le ali ie. O no le tala le lei malau tusi pa ia. Tāpasa ai nai lo mātou wola whaale wha atua. Whawhetai le nganga pa ia lo mātou whesoa soani sili. O lo mātou mālosi lilo whaale nganga le tauto uai no i mātou. O lana ngā luenga whaalo to tele. Pea whewhuri sa i lo mātou wola e pea ula ngā vale. Ai siri le whawhetai uma. Le whaola tanga na e saunia mo le lalolangi atoa. E ala le soifua pa ia o lo walopele o Yesu ke riso. Tu mau i lau a fiole vi inga, wha manuma le whane tanga. Ne ise iau o i le wha mawau. Ne atua o wha masinonga tonu uma.
e tele ngese lo to asa a o lo alofa e tele naua e tele o tau I mai e tusa ma mātou a mio le tonu o mātou o atu yo luma ma le nganga maulalo au ai anga sala le tāpua inga nei na ona fai tau ia wa fionga e mātou te le o sāva vari ai le ai se wha maoni o mātou wala awina te lo taimi mātou wha o vi inga i le mārosi ma le tamau a inga wa e fua I mai o lo mātou manatu wha apito tau mi ai le ola fia tau mawhai o nisi o mātou o atu i o ruma le nei tae au alofa mai ma wha maangalo I mātou wha maangalo na vai o lo mātou o la tatalo wha to ese au na ora solo muringo o fia o lo mātou talitonu pe a whialiwa ina ma wha ao so ina ai le ngata I lea o le ola tuina nau o pā uungo fia ai alofa mai le li e wha pale ma wha maangalo le ifonga nei I le toto pa ia o Yesu ke riso lo mātou wali I ma le whaola. A o mai la ua fio. I o mātou la ngona le sala mofa maoni. E furi tu ai o mātou vai inga. Ai sanga I atu I lau a fio. E whaia lo fina ngalo. Le atua whafafonga tatalo e. Lau a fio e mali ai o mātou loto I mere le uma. Te talo se e wha manuia I lau au na whai whai auto ina. Le whale tua ma le a inga. Ma ua le soifua le le tino, ma whau ma le anganga a walo la ua wala a wina. Talo sia le lango sua lau au na whai whai au. Le komitio a onga kerisiano. Wa ofiso soani o na yo lato whale tua ma a inga. Whamanuia le tāpua inga ta mamati nā mātutua I mota malawa. Ta talo mo a inga lotu taito atasi. Whafua lo le mālosi le tino ma whau ma le anganga. Whamanuia I tofi ma wala awina. Ma ia tupu pēa le fia ngā lulu e awa a inga. Nuu ma lau e kā le sia. Ma tautu ina atu whanau tāro sia. Lo lātou whea ngai ai ma o aonga. O ngā luenga maso se whaiva. E le ngata I New Zealand nei. Ai whapea fo I atu nuuni. E mamau. Whamanuia ma leo ina mai mala ma whaao sosonga. Alofangia a inga ma uo. Wa mātou whai tāpua inga whaatasi le nei tae au. Tai saonga le mu iala uma. Pe ata apele nei potopotonga. Talo mo lau wha amalo longa I elo wha atau tolia I ma. Tonu a inga o mauta ngase o ai o tangata mātutua maso o se no fuanga. Alofangia whai lele ma pepe fau. E te tausi ma pui. Talo sia tina tau maweina ume alofa tangata. Ma ia wha ma whanaina I lato uma o maua I wha noanga ona na malanga maliuma le oti. Ma nisi o mafuanga wale maua. Mana tua lava, le lalo langi o whea ngai pēa mataua ma whe ese a inga. Se soani lau mana mo se while mu. Talo mo wha mai ese mo na awhianga. O ai ea mātou te suluwha I ai leri. Mātou wha talitari pēa ma le wha tua. I lau mana la vea I malau wha amalolo. Talo mo awhianga o moto le Pasifika mai suingo le tau. Whamanuia sa moa, ona tai whale malo, whale ka le sia, whala potpotonga ma pisinisi mala ngā manuia, ia wha asopolia I ona tangata anu. Ta talo mole e ka le sia o au, maana fuafuanga. Whamanuia le mafutanga wha afauina le au whai ngā ruenga I le nāwa yasu. Whamanuia fo I le nofu a komiti mala tau wha whonotanga wha ngasolo. E te awali I ti alo mātou atua. Whamanuia I a New Zealand nei. I lana whai ngā mālo ma o na whaururunga. So se ka le sia wha pēa wha la potpotonga ma waundanga ese.
whaatupuina tina e matama o ainga o lo mātou tua ma whaanangolango i ai. Ia whaatu mauina le nofo le lei ma le whealofani o tangata. Ma iso o se atu nu o le lalolangi wo mātou mafuta ma no nofo whaatasi. Se taimi o mātou whaanangolongo i au fionga. La unga la ua fio e ala i lau au na whaatau ba. Tala foi la mātou whaanongo i au mātou langona lo whetalai mai. O mātou tatalo ia le atu ai. Whaatasi matatalo le leoa o le loto le tangata lava ia. Ia whaia pēa lo finangalo e le o mātou loto. E ala atu ia Yesu ke riso lo mātou ali i male whaola. Le enda o ao mātou le tatalo. O mātou tamai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia lo finangalo le langi. Ia te mātou mea suni o mātou mea ai te taumale. E whamangalo ia te mātou ia mātou sala. Mātou foi o mātou whamangalo mātou i wamangalo mātou. Foi te mai mātou. Tātou tāpua i le tātou taulanga fua.
O le whaitawina o le tusi pa ia. Tusi whiriwhiria ma le whaenga tuai. Tusi ale profeta o Isaia o lona mata upe whaasu ma le iwa. Tātou te whaitau whelafo lafo ai mai le whai upe valu. Sia whangata mai le whai upe se furu ma le tōru. Our Old Testament reading is taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 49. We shall read responsively from verse 8 until verse 13 from the Samoan translation. Isaiah, whaasu maleiva, tātou whaitau whelafo lafo ai mai le whai upe valu. Whangata mai le whai upe se furu ma le tōru. Whaafonga maia, awhionga paia lo tātou watua. O lo whapea o lo whetalai mai o le alii. O na pōle o lo whau au tali atua i a te oi. O le aso e whaalai nai, ua au whesoso ani ai i a te oi. O te leo leo fo i a te oi. Maua watua oi e whai ma whea ngai ngale nu. Ina ia whaia ina le lalolangi. Ina ia whaia nu. O whaatafuna ina mo lato tofi. La tau te le fia ai. La tau te le fia inu foi. E leo ngotia i la tau i le veve lapo o le la. Ua o le ua lofa ia i la tau. Nā te ave ia te i la tau. Nā te taita ina foi i la tau i le vaipuna. Whauta. E o mai la tau mai le mea mamau. Whauta foi. O i la tau nei mai le tui ma tū ma sisifo. Mai la tau mai le nu o sainima. Tusi mai le whenga whau. O le tusi foi leo lo iai le whaasilonga le tusi whaita waso. O le tusi e lua paulo ia korinito. Nau lona mata upu mua mua. Tātou toi whaitau whe lafo ai mai le whai upu mua mua. E whaangata mai le whai upu e se furu ma le wha. Our New Testament reading, according to the Efakasa lectionary, is taken from the second letter of Paul to the Corinthians. Chapter 1, we shall read responsively from verses 1 to 14. Again, from the Samoan translation. Tu se lua paulo ia korinito mata upu mua mua. Hai tau whe lafo ai mai le whai upu mua mua. E wha pau mai le whai upu se furu ma le wha. O Paulo, o le apositolo Iesu ke riso i le finangalo le atua, ma lo tātou uso o Timoteo, i le kalesia le atua o i Korinito, a toa malau pa ia uma o ia kai au malapa. Ia whamanuina le atua, o le tamao lo tātou wali o Iesu Keriso. O le tamae ona le alofa muti vale. O le atua fo ia ana le wha maa whananga uma. Wa e peo na tele ya i mātou o ti ngā ona o Keriso. Ua whapea fo oio i nā tele o na wha mawhana ina o i mātou e Keriso.
Ua tu mau foi lo mātou whātua ia te autou. O lo mātou I loa. Whāpeo na whātasia I autou I ti ngā. Whāpea fo I le whāmāwhanawhanaina. Ao I mātou, tai o mātou loto le manatu o le aoti. Ina nei mātou whātuatua ia te mātou. A ia whātuatua I le atua na te whātuina e uoti. O tau foi o lo fesoasoani mai le tatalo mo I mātou. Ina ia whawhetai atu le toa tele o no I mātou le alofa na o mai ate I mātou o no le toa tele. Ina ise mea o mātou tūsia e le mawhaia o no tau whai tau ma malama I ai. Ua ou wha moe I fōi o lea ato atolo o tau malama. Ia whamaruia tene mai le tua ana le tātou whaitau ma whanongolongo I niso ana whiongo pa ia. Tu mau atu ia te ia lo na lava vi inga. Nei maso uma se iau le whavavau e whavavau lava. Amene.
Some mustard seed. Said the philosopher, we have learned of equalism because you loves others. You can sympathize with others and comfort them, and when you do, your own sorrow will be. As followers of Christ, we do face problems and difficulties. Have faith in God. Have faith in God and He is the O le launga le suafa mamano o le atua le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Ameni.
Maua matu o le raunga ma le tusi sa o tātou whaitawina ma le whenga fau. Tusi e rua paulo ia Korinito. Alona mataupu mua mua. Ua ofia whao ngā ina se vae ngā le whai upo e tolu. Ma le whai upo e whafonga au te toe whaitawina. O le atua foi e ana le wha maa whanawhana ngauma. O le na te wha maa whanawhana mai a te i mātou lo mātou kuapua ngā umalapa. Ina ia mātou mawhaia o na wha maa whanawhana atu i a te i lātou ua maua i se tasi lava kuapua ngā. I le wha maa whanawhananga ua wha maa whanawhana ina ai mātou e le atua. O le manatu au tu o le neia society sa ai ma le wha sinonga le tusi whaitau aso. E wha pēa. Langona o le wha ngai e tia. Langona o le wha ngai e tia. I pasi ngā la unga le polisi. Masani o na whanongo ina le kuai tau lea mai le rikule ma whai a unga. Ia e ono sai. E tau wivi ma le manatu au tu. Ai mafua o na tau wivi. Ona ua le whai ngofia le manatu au tu. E whape nā se langona. Ina ua u whai tau atu le manatu au tu o le reitaia. Paula mea i loa ai o le whesini. O le wha ai longa whesini o lo i le whai u. Ai o le overwhelm. Lea ua whanili wina i le whanga e tia. Ina ua sa ili lo na winga. Ua ilo ai e mawhai o na whaonga ina e wha matala ina ni langona fia fia. Pe whanoa noa fo. Ai o le whanga e tia i le tātou lava ngangana. E li lifa lava i le wha matala ina o ni langona fia fia. O le asa i o tātou au talatala. Pe wha pe feo na tātou tali le manatu au tu. Mai tusi na o tātou whaitawina. Mai le whenga inga whau, tusi e rua paulo ia Korinito. A Korinito. O se ai tu matawhanga o ele. O le tau lama o whewha tau a inga. E awhi ngō fie e wā lako loa. Mai mau hae anu ni ta mau ai. Na whātu ina le ka le sia i Korinito le malanga wha misionare lo na lua pau. I le lima lua, i le lima tō, ti a. Ia kua le tausanga, ua tua na i le mali o Yesu. Sa au mau ai la apostolo, i Korinito mo le isi se furu vanu masina. A o lei malanga i Efeso moni nai vai aso. Ma ngai atu ai Jerusalem ma moni fōtanga. Na toe fo i mai ma toe nofo i Efeso mo le isi tonu tausanga. Sei tau wha mautu le ngā luenga i te tonu o Efeso. A o iai lai Efeso. Na tusi ai le kalesia i Korinito. E apoa ina ia auane i wha au ngō i tangata bio le tonu. O le tusi lea. E le o iai ni ona wha mau maua. Mai ua wha ingoa ina e lau poto. O le tusi na leiloa. O le the lost letter. Ai ona malanga mai lao tangata mai Korinito i Efeso. Na lātou wha matala ia pauno le whewai vai ai wa iai le kalesia. Ua tofu lava le vaenga ma le lātou taita. Tofu foi ma le talitonuma. Whaatasi ai ma le ano ai o le mawhesi. O lātou whesiling ia ai le apostolo. O na tusi lea o le talia le apostolo. Lea e le tusi mua ia Korinito. Pei ona iai le tusi paia. E ui o le tusi lona lua. Ona mua lea ma Timoteo. Ai muri atu ai le apostolo.
ai o se tūlanga whanona. E le I taunga mani, e le whiloi. A wana matua tupu le vevesi. Ma lama tia ai le ola o le apostol. O toi foi mai e feso. Mai a tusi e le tusi lo na toro. Tusa ai ma le maua na usua le tusi pa ia. O se tusi whanua noa. E ui e leo iei ni wha mau maunga peitai o lo ta ua le tusi lea. I le lua korinito o lo nam ta uku e lua. Lea lau malanga le tusi. Ai o le tangata ngosi o loa e suafa ia temiti. O ia wha atasi malana au whai ngā ruenga. Nā o ato whauina le malu a rio tiana i Efes. Lea tua wha paupa. Ua o lātou tau pule e mōli tū, paulo malo nau so, I le whamasino. Ina ia whaasalaina. Ai whaani le nganga pa ia I le apostol. E ta tau o nā ngā I Maketonia. O na malanga le o Paulo e tusa ma le whaani. Ma toi whai loa I eima. Ma le uso ia Tito I Filipi. Se tasi leo ai Tito no Maketonia. O Tito la lea nao, mai ala tala fia o le ngā nuenga I Korinito. Whai mai wa toi mo le tēnau tangata I le tali tomu ma wha kerisiana. Teita, o lo iai mea e, o lo whātu ese, ma te teke le tala I ngā. O ira rana tusi ele tusi lo na wha. Le tusi lea tā ua me, o le tusi lo na lua ia Korinito. Lea o na wha mauina, lea whuina o tātou whaktau. Ai te tala lama le tusi le wha I loe po. O ia o le apostolo na Filipia Iesu Keristo. Ai le o sona lo. O le ekalesia foi tonu Korinito. O le ekalesia le atu. Ai le si ekalesia. I le foi koe tonu ma le wha o whai mamatu. E rua upo lo wha mawhaina. O le wha mawhana ma le kuapua maa. A pua ngā aina sa tangata. Ora mana o mia la ia o se whaafafana. O lona winga I whia ia ma ngā lugu e whaas. E whaas e furu banu na ta ua le whaamafana whanu le tusi me I rua a puru. Ai se lau pare whitu te tonu lapa o le whenga I wafo. A le whaamafana whana I le ngana ele. Ta ua le para kaleo. E whau mai upo e rua o le para, ma le kaleo. O le wingo le para, o au tafu. A o le kaleo, o le walao. O le whaamawhana le a whaamatalai. O se walao, ina ia o whatas. A o le para kaleo, o le upu whaavai o le parakiti. Lea e whaamatala ina le whisoasoani, le advocate, po le nganga pa ia. O le whaamoe a o le apostol, mo le kalesia I Korinito, ia whaamawhana ina Korinito. E pei ona whaamawhana ina o. O le alanga foi nea le profeta o Isaia, Kona tātou whaitau ina mai whengi na tuai. Sei whai no ale whina ngaro ala whore atua mo Israel. E ui o longo whata pēr ma whāporonga ina I Makedonia. Ai leo tu la fua ina I leo tu. O le wala o lofa. Wala au o le wha moe moe. O le ao o mai ne wha ma whanawhananga mai. E leo wha pēr mai ne wala au. O le atu le atu ai rupa, ai tosu atu Israel. Pe tu koi le atu ai tu, ma tu lei Israel. Ai o lo whai mai, na te tai i a Israel. O se isi pāu I gai,
la te saba bani fatas ma ia fa ma fa na ya te tato lo tato no we ma le tato ai ngale le tai o le afo se fa ba na to le tato le lo tato o le ia ia se ba e le asa o le tato ala na manatu ai pa le to ye sia to ilo la to tali to numa na Yerusalem ba e fio ai le to Israel ai o le o bala ma ni no le perfect ele ai o lo ai filo le atu ai to no ti la o lo pua nga ina fatas ma ina to le au sa uni le atu se fai no Israel awa o ti ngai fai ngofia i la apostolo na tusi le kalesia i Korinto ma fa solo na fa ma fa ina mai ya tu awa fo sa uni mai le ana la mati ai na ona se manu la ba o ti e fetali ai fa ta uni ma le fili e fa la ina le tau ma fa o le avea foi ma kerisa e fetai ai pe ma fa ta fa peruta ina ia to ina le fa tu a o to tonu male mu na ku na fa nga e tia lo no da apostolo ile fa ali mai o le ngamo le tu le ana sa ba ni fa ta sei ko e a mai ai pe no fa i do le fe au le tana le ina ia fa ma fa ina pe ia fa ma fa le wa ko ma ai mai sa ta ta lo fia ma o mia le fe so ai fai mai le fai ko fa o le na te fa ma fa ina i ma tu ele o fa pe mai o le sa fa ma fa ina i ma tu o le tai tu ala po wa pe fa pe mai fa o le a fa ma fa ina i ma tu o no ni no to le tai ele tu manino lava ni no ngalo le fa boy o le na te fa ma fa o lo na o lo ma lue pe ala na mo le to le tai ni ma so uma e fa ma fa na le kale sia ku ma ma lue fa ma fa na ke no sui ile fe va ia pe ma ta fa pe va ta o le pe ma ta ta fa casa tele tala ina fo ma la to fa to si o suinga fo o fa ma o fa la belave aya le fa tu pe ai na malikanis o lo pe fo le la fo mo le fa nga ta la nga ta la ai fa mai ala ta la apostolo ina nei o ma to fa to tua ya ina a ia fa to tua ina o le la ya ina a ma to fa io Tadal tangata was mo maniere o la tinga mo ke risa. O whanga e tira lang. A wawa bauti. Le whaali mai o le ngāna pakia. La te saba bali whakas. Ha o tau iwi ai mapu ngā ino me ola wara. I have chosen part of verse 3 and verse 4. Second letter of Paul to the Corinthians, chapter 1. As our main text for our sermon this morning, and he reads, God of all comforts, who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort that which we ourselves are comforted by God. The theme assigned for us according to the Ifakasa lectionary reads, feeling overwhelmed. The theme presents in the form of question. However, the only indication is the question mark in the end, which I find it rather strange, moral, challenging. According to
to the Oxford Dictionary, overwhelm has 4 meanings. First one is to have such a strong emotional effect on someone that it's difficult for someone to resist or react. Secondly, to defeat somebody completely. Third one, to keep too much of something. Fourth and last, to cover something or someone completely. So in summary, overwhelm can be either negative or positive. Exiled Israelites lamented that their God of their ancestors, abandoned her. However, God promises through prophet Isaiah that he will protect and rescue his people. Moreover, God calls for the universal joy because of the great comfort given to Israel. In Paul's second letter to the Corinthians, he explained his experience of great pain. More importantly, God cares about his pain, and he comforted him. Comfort here is more than mere sympathy, which means parakaleo in Greek, where para means alongside, and kaleo is to pour out. Literally, comfort is the call to provide, aid alongside with those who are in need. In verse 4 it says, God comforts us. It is in the present tense, which means God is comforting his suffering followers even right now. And he will continue to do so. Paul's pain helped him to give comfort to other people. He was overwhelmed. The people of Corinth had to suffer troubles like him and would also receive the comfort he had received. O Yesu Keriso, le whātaitau. Na whea ngai mati I ngā mapopua ngā o ngā tūni sātau. Pei tai o le whanawhanaina o Iero le tamā. Na whangai e ti ai o ngā ngono I le alofa I le narolangi popua ngā tia o na o le amasa. Ma tau wiwi ai le ngā whanawhanaina. E ala I nona mari umo na mtoe spifua mānu mai le uta. Tu mau le atua rona lawa ki inga nei, te iau le whapawangu. Amen.
A o lei whaunga le tatu saunga. Ma la tua lea whawako lea manoe, ka leo ile ngā whawhai. Mo mua le ngā whawhai, o nō lea manoe tu na mai e. Nā tuku. Ko ki tai tai an tatu sa nunga lita e au. Nisu mo ki whau tō ina man. A manoe tu na mai, whawhai tele. Mo fwisia manoe. Whamasa ni a tiri aile. Ile ola ile malawina fola. Ia, ai whaftai foi. Ile pai o le tātou e kālesia. Mai le sunga le whiau tō ina ma whaltua, me se foi le sunga le whai whiau. Ma whaltua. Ia o mai maarua ma whaltua. Au soani mo la tō whaltua ti a kono. Ta mama tina ia, misi ai ngalotu tai tasi le tātou ai ngalotu. Aftai no la to mo talu mala o ta po ima. Yo le ko mai ai ya. Disi fo yo vai ma mala sanga o la ta wina. Le ua to e tasi le kwata. Ya peto e iva va ya so pe ya. Peto e ya. Ya mai ua le ava le o le tua. Mo ma fan na ma lo tele. Ia o le mana wa o tō tāru sanga. Sa si whara awa noa o mai ai ni usila nei vai tau, nei masa noa. Ia o no le. Vai war fo mai ni si o whaera mana o mier whale ia atin. Ia o stala atu o angan. Angan lei pera wale atua, o paso sur mai de manus. Ia o ala wale tau tai e wha mai ane. Ia nei tau sanga mulu. Ia ai te talo atu ai pēa ma le ina ia o mantua pēa i mātou i lao tō te talo. Ia o na ia au atu e au ia seanga o na whatanu ina la i o whamoi ma peita. Ia e o ia i na wala whiri marti a kōru e tamu whai e whaleanga se whamoi mo. Me se a mantua e arore tala se tase whai au. Se vahenga pito sili la hore pongi sa o le po. O le vahenga le o le vavea o le ala talata ina. Ia se tasi na tala se taso whaia au e masa ni na whautua ia ti mātou o le ungo le ata. Mo ia wala tamai le au. Ia ai le vahenga pito sili au na pongi sa o le vavea. Le ilo na ia mawhau o le taimi le ta aliti a kolo ma tamu whai whaleanga. Ia e tantonu. La tu talo mala o tu la watu le tu. Ale ai vai mal ia fa moi. Ya. Ai fa tai foi mul tapo ainga. Tai au fa man no si mai. Tai foi fa fe la mai ma sa no fa fe la e suma auto studio le ka suma te wolo ta tu ka le si. Ma tai mo vi inga le tu. O mata me fi ele sa no mo tapo ainga.
tai fo mo te te wino le man ia fai pe ma vi ngo le atua o to si fo ma ta mo fie me se fo lo to so fua fo ai mo le atua ma na nga lu nga iso se awala ia fa mo le te le atua stai mi foi ta to ta le atua ta to te wala wala ai le atua ta to te lo yai ia tala lea ai le kam talanga i nga ngor fa lo ana tatou fai le talo fa manuia tatou wifo ma talo le tua ana manuia mal file mu la wo fio le tua tama ia lo fa si yeso yesu ke riso lo ma tu wali i mo lo ma tu fa ile male ma fatanga fai pe ma la wo fio nga pa ia su mo mai yo ma tu mo ma nei ma lu la fa na u de lo la mia to nei ma so uma si yo le fa vau no